आकाशवाणी कोहिमालो इतिजा वेलावाई बिते है केलोने सिम को बहुत थाने आज सकतेन पावतोने पानी आतो शक्ल सबने नागालैंड मैदान केलों से निफ्रियो ये मणिपुर लो अकोला सकपेम वेखवेस क्यूलो पिप्था सानी कोहिमा जाखेम ये शिप्था वेस क्यू किक मेलोने तिमलाकी कालवे पानी इंडिया जामलो पिछो से क्यू आईएमडी लाफाने पे क्यू नो खाशी मजत शो केरतेने लोगवा इते ये आज सकते को कपास रिपिसने मणिपुर जाखेम से जाकिगलो इगने नखे आई चिगे थुपसे दु चिगे खाला हाकेलनो कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट बोटलो कोजिम एन कोटिन फुदोलोनो आलका किपेमी अजकम थामी तिमहामनो आकुकोलो सपो चिक्यु येगे किलो बोलेरोलो चेचेकेमी आकसम पनक्थ वेखवेच एन कथ गजावेचेपी वेखवेच क्यू ये आकिथिउ पनक्थ ये आकुकोलो साकफेमी थादो बाप्टिस्ट एसोसिएशन खोलोनो आलु केचेकेमी panong ye chura chanpur lo akuko lo supui deu chekelono alalana khethapu vekhwechepi kamcha chichike dolo lakhi ye izamono pojolvepi new Kathleen nabi zakem kono ireno kyukishvekeno chergyunya polsani izabe ko ye shija hospital imphallono kheno shikipivinya polsani manipur medan kilonso human khemchant singh ye hepo viholo pipthatsre asha ye kukumna walalo Senior security kevlo ko akakupna ye hepokje senior trasas aloksala ilovena sakepi Medan kilonso golo alayem kilonso en aktuko gijem kutomono vekhvesku alo ono khojulipi izave ko ye pekano thokau pukhetsingu shire shupetsani Nagaland medan kilonso nifriyo ye Manipur botolo kukimi alcohol sakpem vekhvesku veholo akum toshipip tatsani Kimo shipping mukemi pitivesku hiye drak sakamla kikhikla kamla ke pipipta chani he toikyu loksa kamla ye alotsvekyu botole ye ikil kuzuk mukepi meran kilonso ye akitiu gibolemi ena alcohol amlo sakhacha kyu pichani tisha kilo dibodi meran kilonso wai paton ri thado baptist association kholo mlachekimi alho khemi alalano khethapu vekhvesku pipta chani Kiumo shipping mukeme vekhvesku ye hi aghzin khakamla dawak sana pe tha kyu kamla loksa ke epipipta chani paton ye izave ko pelana ge kertheno vekulu shulpenke akirini betsku repichani akithu gibolomi ena thado kwa holau amlosa khacha kyu vhori pichani paton ye kyu no ko bechono akamlo loksa hiktepu shiveskena aikipem ko ye mtaze kertheri chikhepeno mshishei amako betspenke pichani Paye ako hovilare ikhnyeikyu zimlo successful mai sakyu lokum se pirul penke khanjani tisha kilo ako jeli akuko jelno alho kem dekhveskyu lo akum to shipip thachani Nagaland Joint Christian Forum re piptha cheri pyakino alho kem ye puloni khi alho kumlashi en ikhnyeikyu zimlo alunge tamon anipolsa chinipi NJCF ye akithu gibolo misapu cheri akirin shitsakyu pichani Forum ye ako holo kukhumo gidimo kyu khiveno ikhnyeikyu zimlo successful mai sakyu bhopes khanjani India lo mtsutusho aitheu shire ilogwe akyu ithulani eno ungo kivisha akyu zimlo pichocha akyu kiklo azamlo pichocha akyu IMD na pa akyu no mtsutusho kertheri ilogwe akyu ye Ahu Bay of Bengal, Andaman Zuri, Andaman Nicobar Island, Hipokolo, Hipopine dololo ilogvani, eno ungoki vishaki pisani. Kerala lo ye amhaki apne do ato dolono ilogveki bishiri tula kyuri pisani. Pichakyu kiklo mozaki choto kuktolo, aloki tsukzu lekhanan kyuri pisani. Nagaland logi hipaki chosin kutolo ye kititi rukyu, lono o kumzapu lekikyu, sijidore sholnan kyu pichazani. Akashvani kohima ye nong lao asak thejeli sgsa chi gyogolo
X handles Air News Alert and air/Kohima hipako follow-shan papashe asak-teko inyulanani nong noitari News on Air apps and YouTube Air News Kohima lonari asak-teko chulnani nong no Akashvani Kohima lona asak-te pisa kiu chulani Kohima zakim ye tim laki to tim shiptave kiu kikmelona galva ani gani kijli women police station lo akumtroke yeseve kiu kikmelona tim laki ampem kuta chisha kiu paje seinyu ipikyu kalu paye kisamalo ilim kiningo chekyu kila kijli unai lopo zikho mo shiptave nye pu kaputsa ana sinyukra akyu sije dolono laki alokhe gazave pu bethel shiki bivikla shechirkyu ne palsani bharatiya nyanya sanhita ana posko yazaki qlona tim hipoye galveno zakim kakta bolo khibapani zakim khoye chirkyu ne pa lusa phite onno ina pa uyo sitsa klape monge gotovani tisha kilo itari irna na khe jakamalo dumper truck yer kilo agjono bike lono chechekyu lotem viboto hibo visa magami nyekhiveno povekulo phq shokbalono zakim kono haw akuluksa galvaipi nyekhivekyu active viboto hiboye anpeshirishani pi zakim khoye hipo vihulo churkyu ne palsani ipeni Nagaland Forest Management Project NFMPA Environment Forest and Climate Change lapha kholono Dimapur lo safety lono hiba khechai kini ene chakthlo SSG and luthnam lapheno mumpe khulkepu qokphechlibi asha siri lidi laglo kachikimel penkyu bihori pichani additional PCCF and Chief Project Director Senthil Kumar no pikyono NFMPA apo akhano lhota chepung and SSG akhebden lhobdi district che khaklo tolbeno anipalsa chinipi alaphaye jekimjel kyu hegimelono oka crore kinso kijesikyu shulachini and SSG ye oka crore cha khalo chugo khala ala shulkyure akyure pichani district che khaklono timi lhotsin kulojeno luthunom laphelono jekimjel kyu ampe kini khala shivaipi akapolo field management unit church jejeko NFMP kholo NGO ajoko panongre akapolo sulu ipi Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Home Affairs kakapu agakujolo injukyu quiz Vixi Vibrant Village Program khatunkem kutso kapro My Bharat platform lo pepesnie shani Ministry ne paikino autulo apajako lotem kholo quiz shine akiyo ochekyu khlono hoitine shakyu pisani quiz kapolo tolbechko ye kupula akyu and churkyu shinan ipi states and union territories lono My Bharat kupuvimi lotemi pana akhepung khalo kisheno ochekyu khlo injikyu quiz gbo hipo apnye to kupu rushinya kyu pisani irna kohimalo IG gili khalono akinyu Nagaland Women Festival gili ilkyulo Kohima Red Tigers mkono tokulu shilba United Girls Kohima mkono akinyu shilu SC Nagaland mkono aktu shilu and Football Plus Jaluki mkono abdi shilipi Akapoye Youth Resource and Sports Lafano Nagaland Football Association Goloka Kapu Pogano Agli Shulipi Liklo Amkota Chanekivelu Agli Kapuruk Shakalo Secretary of the Department of Youth Resource and Sports Anthony Ngulie Fostal Gili Behu Pizzeri Akaka Akumto and Ago Kutvecho Kivelu Chikupitz Kutami Yeglere Hujon Itik Palmaisa Tipo Golo Kokpe Almaisa Kirupitz Nagaland lo totim koye agli laglo aki khawlo iperikulpu akuri pizza ngulino pikino abokhalono agli shikhetsul pengyongno Nagaland jepeka ye district and subdivision council agli shilpejipuki Fostal Gilika multipurpose hall mlavetsani ipi jepeka ye state lo aglimi akivi ikhepe pengyongno agli shilkepuki alokhi shikhetachinipi Kishakalo Secretary Notol Vechokolo Ashepe and Asahori Kijasulipi. Ishi Saktoko Pikshakaveri, Itara Class of Lakibidesni. Nagaland Medan Kiloso Nifiri, Manipur Law, Akwam Sakpemi, Vechveskulo Piptatsani. Kohima Zakim Ye, Shiptavesku Kikmelotim Laki Kalva. India Zamli Pichotseku, IMD Lapana Pakuno Kashiam Zutushoki, Terry Ilova. Ishi Saktet Bodo, Itaye Nongno, Inzali Rum Provecho, Aloksele Pikachulani.